makorirwo magitharikirwo na indo ciao cia gutega thamaki cia mamilioni ma mbeca cia gũkorwo ikĩiywo thĩ kana ũthii wa na mbere barabara-inĩ ya Moi Southern Lake nĩ ũrũgamĩrĩru kana nĩguo cũngĩrĩria ũndũ gũkorwo ũkĩrũgĩrĩra gwa kahinda ka mathaa mana thutha wa ategi a thamaki na iria kana thutha wa ategi a gũkorwo makĩrũrũngana. Gũkĩrĩ ũguo nĩ matarĩirie atĩ matikoretwo magĩthikĩrĩrio na gũkũ mateta mao makĩonekana gũteanĩrio na njĩra nene, makiuga atĩ wakorwo mateta mau matigũkorwo makĩigwo matirĩ na ũndũ ũngĩ ũtiga gũthiĩ na mbere na kũrũrũngana. Polisi nĩambire kũrũgama tondũ wa ategi a thamaki kũrũrũngana tondũ ũtukũ wa gũkĩra ũmũthĩ nĩ maratharĩkĩirwo. Samuel ũrĩa nĩ arĩa mararũngana nĩarauria nĩkĩ arangĩri a iria maravecana rũtha rwa ũtegi wa thamaki ũrĩa ũtagĩrĩire na kana o ta ategi nĩ makũgitĩrwo. Nĩaravoya Mlima County Commissioner aria na arangĩri a iria nĩguo arĩa maramathũkangĩria indo ciao cia gũtega matigane nao. Mimi swali langu kwa serikali, jina naitwa Samuel ama ukipenda Ababu. Mimi swali langu kwa serikali yenye iko hapa, kuanzia kwa kitengo cha DCC, yeye ndio ana uwezo wa kusaidia hao wa jamaa wa Coast Guard. Sasa naomba tu katika vitengo vya Coast Guard, hao ndio wanapeana laini za uvuvi haramu. Swali langu ni je, utalinda Al-Shabaab ama utalinda wale wavuvi haramu, wavuvi wenye halali? So naomba tu bwana DCC akuja tupe mwelekeo, yeye ndio ataongea na hii kitengo ya Coast Guard ndio tusaidie katika hii bahari uvuvi kwa mzuri. Itakuwaje wakora wanakuja hadi kwa beach, wanakuja wanachukua boti zetu, injini zetu, wanapiga nini storm attack, wanachukua nini injini zetu, wanavunja, na wamekuja zaidi watu 40. Naomba kitengo cha Coast Guard watu ondoke, tubaki na fisheries yayo. Ituria Keva nĩrĩkorire iria rĩrĩa Naivasha vuva wa ategi a iria thamaki kũrathwo. Gideon Kariuki ũrĩa nĩ mũtwarithia wa birigeci kũu Kamere nĩaratarĩria na marakara mathĩna marĩa maravetũkĩra ta ategi a thamaki. Indo ciao cia gũtega ta neti maraikora indinangi. Wana mathiĩ gũthitanga arangĩri a iria matiragĩa macokio. Mimi ni patrol leader Kamere Beach. Na sasa tulienda kwa watu wa korosho wanataka hizo neti za uhalifu wanakuja kutuharibia hizo maneti zetu. Na sasa hiyo maneno yote tumeimba hii Coast Guard mambo yao tumeimba mpaka tumechoka. Sasa leo nilienda tu watu wanateta kila siku wanateta, maneti zao zinapotea, zinakatakatwa. Sasa nilienda tu leo nijionee kabisa kama ni ukweli. Sasa hao watu wote wanapiga kelele, mimi mpaka nashindwa naambiwa saa yote nakula hongo. Na hiyo hata sijai hata kula hiyo hata hongo hata kidogo. Hata watu hata mimi hata siwajui. Sasa hiyo maneno yote hata wamekuja tu usiku tu wakaanza kutupiga. Na hata tuko hata na ubaya na wao. Sasa wao wengine wasa hata wakaitana. Hao maaskari hata ni kama wao ndio waliwaelezea kwenye hatuna polisi. Wakawaita watakuja hata watakaanza kutuchapa. Na sasa hiyo tumekuja venye tulileta boti za kwanza, sasa kurudia watu wengine sasa wakawa wametuvamia kweli. Ngĩbotera Mũthingi TV mpĩtagwo Mwende wa Mbere.